tuwikirite wira nini ati Weru TV twandite miriki shwone bunge kia mbere no thutiira utiokulukirwa ni makarika yonthe ntere unende yatiere mathaa andiki betu bandeto mutugikare na rita mwaniki baiguntuko kuretera makarika ya yonthe lakini ndeto chietu tukobwerwa ari tukwithira tukiaraniria boibo kenda kumenya uthuraniri bwa kithurano kia Alamisi bokinyite ariku haraniria batu kulukira mitandao yetu ya kinyanilia kana kulukira namba yetu ya SMS 23578 na tuketha tukithoma imwe chento meri cheko ya muyayara tukuthuranirite utukubwerwa ari Yareto kudhurania kirindato cia Weru uretaini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. IBC kulikithia ukinyanilia bwa mibango yonthe wetere ithurano binini gicigone kia Mbeere North twakuretera riboti ya mwanya kumurika weti na mbere gicigone kia Mbeere North na inyama bataro ya Karibaguntuko Gachagua na Kindiki kuthima na Kathari Mpumi chia ithurano Mbeere North ikirigirwa kuringithia bonene siasa tia Kirimara na kiemurimi wewe mekiume kietu mureka kutherema kiurimi bwa kuungania imera Ngako watogeni orengi onimbeto wa wini wa Kingero na muonanilia wetu wa mathithio tukobwerwa ari Purity Richard. Tukiambiriria ndeto chietu ni ati urolo amirete ithurano gicigone kia Mbeere North John Kinyua wete baita yari wetithia na mbere ithurano pinini bira bieregiretwe kwithira bikibwithika ntuko ya Alamisi akiuwa maabitha bawe ibamukirite moritani otiera hotinya ontobo mwebo kwithira bokiangaratana kiongela na kuwa inyamathaga yonthe yaraya kwendekana yareketie kwithira yagikinya mutugikare na araniritie no tutumira riboti Nyuma ya siasa kuingwa igoro tuthengerete kiri ithurano binini biria bierigire ja kiri mongo jwa Kenya ntuku ya Alamisi ya kiumia giki aja twambite kambe gicigo mbunge kia Mbeere North ni nchwene na murungamiri ithurano ntereji urani John Kinyua na tukere nawe na ugite ni baibangite bokung'ana na ni bamukirite mathaga jonthe ja kuringithia kura iji. We are well prepared in Mbeere North constituency IBC team for the by-election which will be done on 27, that is Thursday. All the materials have been provided by the Commission, both strategic and non-strategic materials. Kuruki Kinyua na ugete abisa barabaka ringithia kura aja gicigo mbunge kia Mbeere North ni baibangite bunkatha kwithira bagetithia mutaratara ju na mbere. Our personnel are well prepared. You can see some of them there, and we have trained the presiding officer, deputy presiding officer, and the clerks, and all of them are ready to go into the field and conduct the election. Gicigo mbunge kia Mbeere North kiri na wandi thatu kiri na itobia kuringira kura igana rimwe ria 34 na Nkuruki kiri na aringi kura 55,000 igana rimwe ria 24. The North constituency has 134 polling stations, and we have 55,124 registered voters distributed in the polling stations which are within the three wards, that is Ndawa, Mominji and Ivorore wards. Muthiene Kinyua ariuga kura ntuku ya Alamisi ikambiria kuringwa kuma thaa 10 cia rukiri munka thaa 10 mchogoro na akiuga bo barinki ama ya MBC bakethira bakeja na kithurano kiri na uma na Weru. Elections
are supposed to start at 6 a.m. and the polling stations are supposed to close at 5 p.m. However, the voters who will be in the queue at 5 p.m., they will be permitted to cast their ballot. ABC is promising the people of Mbeere North that it will conduct free, fair, and credible election. So we are urging the voters, all the voters from Mbeere North constituency, to avail themselves on Thursday, 27th, so that they can participate already to elect their leader. Kuma gĩcigo mbunge kĩa Mbeere North kaunti ya Embu ngĩribotera Tito Cewero rĩakwa rĩĩtwa nĩ Mũtunge Kare. Siasa cia utongeri cio tikikene muno kaiteneka gĩcigo kĩa Mbeere North gĩeterete ithurano binini ndeni ya mathaa ya makai kiuria kĩrĩa kinene ire kithomo barabara urimi na ndoa nyingi chikariatia na mabataro ya kariba bateri yari kurita mwaniki na karite mbe na ututuranira ribotie. Nyuma ya siasa kuingwa igoro tuthengerete kiri ithurano binini biria bierigire jakiri mongo jwa Kenya ntuku ya Aramisi ya kiumia giki aja twambite kambe gĩcigo mbunge kĩa Mbeere North ni nchwene na murungamiri ithurano ntereji urani John Kinyua na tukere nawe na ugite ni baibangite bokung'ana na ni bamukirite mathaga jonthe ja kuringithia kura iji. We are well prepared in Mbeere North constituency IBC team for the by-election which will be done on 27, that is Thursday. All the materials have been provided by the Commission, both strategic and non-strategic materials. Kuru Kinyua na ugete abisa barabakaringithia kura aja gĩcigo mbunge kĩa Mbeere North ni baibangite bunkatha withira bagetithia mutaratara juu na mbere. Our personnel are well prepared. You can see some of them there, and we have trained the presiding officer, deputy presiding officer, and the clerks, and all of them are ready to go into the field and conduct the election. Gĩcigo mbunge kĩa Mbeere North kĩrĩ na wandi 3 kĩrĩ na itobia kũringira kura 134 na Nkuruki kĩrĩ na aringi kura 55,000 124. Mbeere North constituency has 134 polling stations, and we have 55,124 registered voters distributed in the polling stations which are within the 3 wards, that is Ndawa, Mominji, and Ivorore wards. Muthiene Kinyua riuga kura ntuku ya Aramisi ikambiria kuringwa kuma thaa 10 cia rukiri munka thaa 10 mchogoro na akiuga bo barenkia ama ya MBC bakethira bakeja na kithurano kiri na uma na weru. Elections are supposed to start at 6 a.m. and the polling stations are supposed to close at 5 p.m. However, the voters who will be in the queue at 5 p.m., they will be permitted to cast their ballot. ABC is promising the people of Mbeere North that it will conduct free, fair, and credible election. So we are urging the voters, all the voters from Mbeere North constituency, to avail themselves on Thursday, 27th, so that they can participate already to elect their leader. Kuma gĩcigo mbunge kĩa Mbeere North kaunti ya Embu ngĩribotera Tito Cewero rĩakwa rĩĩtwa nĩ Mũtunge Kare. Nkindano ya Mbeere North netierete mutongeria wa DCP Rigathi Gachagua na munini wa Rais Professor Kithure Kindiki bakithimana katharige siasa omwe akionekana kwenda kulikithia nwe wino wa timbaru Kirimara paile baki kampeni John Terry bonekete
ukirithana kiendekiagie kamishemanio minene ya gisiasa kurombera Leonard Wamuthende kura no Gachagua agitanja kwanja ntora gwa ntora na moroto ya kurombera Newton Karish kura pumichi Alhamisi kethira chino litobone ne kieba ileba ye siasa ya burato kumurikirwa Morgan Mwiti. Siasa cha kuthura mubunge wa Mbeere North no igwete Mwangi bubu ni nyuma ura wari mubunge wa Geoffrey Ruku kuthura ja waziri ni Rais Ruto nyuma ya Ruku guchieberia ja mubunge igwatigiro na kanya karaga kucheretia arurigiti giki ja Newton Karish, Leo Wamuthende na Duncan Mbowe. Nkirithano chia Mbeere North chiamberirie mweri jwa mbere nyuma ya Ruku gutwika minister kiri kiuthurano kimwe kaunti ya Embu netire thirikari mirandi ya kari untu burabwaretere nkirithano gategate kawe na Profesa Kithure Kindiki. Ile barabara ya Giguyani kuelekea Momenji kwenda Kerie kufika Ishara pia Your Excellency, hao wazee wanaomba uone kama hiyo barabara itaekwa rami mwaka huu. Hiyo mambo unaniambia hapa sasa, wewe sio mbunge tena, wewe ni waziri. Hiyo mambo umeniambia, tunaenda kusukuma na wewe. Wewe sio mbunge wa kusema ho serikali hiyo, serikali ni wewe. Kwani serikali ni nani tena? We sit with you in cabinet. That is the highest decision making body of the country. Na chairman ni rais na mtu yake ya mkono ni mimi. So you cannot be a minister na badala usaidie wananchi kuelewa program ya serikali imefika wapi na ile imekwama, usaidie wananchi hiyo kitu ipatikane, unakuja hapa kulia, kuchochea na kulalamika. It is not possible. Ukitaka kulalamika, out. Kama umeshindwa kutetea watu, out. Nandika Gitene Katuri nkindano ya Mbeere North nigwete Mwangi nyuma ya IBC gutumire kithurano kinini kia Mbeere North mantu ijarutiri. Leo Wamuthende ura urungina kiama kia UDA agwatimbaru ni munini wa Rais Kithure Kindiki na njore yonthe thirikari ibakirithene bonene na Newton Karish ura ugwatimbaru ni Rutere Ruregani rutongeretwe ni Rigathi Gachagua na Justin Muturi. Nwanga mongebe njando wakwa tonga tuwe vamwe sira tuwe atu kabisa totonye mbunge Muthende amurutira wera na Kevinyo atapo dhurukania siana siondane siakwa siana sionde tuive mbasare Shetani ashindwe. Tugete turi andu ma Mbeere North na nitwitikanetie. The people of Mbeere North have made a decision that you are not going to take a thief to parliament. Nchamurano na nchokanirio ya miario ni kujiribu nene kuma kirintere choiziri. Ni leo si leo. Wamuthende ni fire si fire. Mtu mungwana, mtu ana kisirani, mtu mcha Mungu, mtu akona maono. Wacha nione kula ya Wamuthende. Saa ile Kasongo alituma hii soprano na pesa na magunia na helikopta. Sasa nikaona hii watu ya Mbeere wacha wanyoe Kasongo kidogo. Kasongo wanyolewe wasinyolewe. Nikafungua hii hoteli tena wiki moja. Soprano wamesukuka hapa na pesa na magunia. Wa Mbeere wamekula. Hiyo pesa imetumika Mbeere zaidi ya milioni 600. Ili tosha kuunganisha kila boma Mbeere North ikuwe na stima. I'm telling you. Gachagua atakuaibisha, wachana na mimi. Omba kura ya Karish, wewe wachana na mimi. Mimi sio kuja kucheza naye. Mimi nimekuwa Senate miaka 10. Mimi nimekuwa Deputy Speaker, nimekuwa Majority Leader, nimekuwa Interior Minister, nimekuwa vitu mingi. Wewe ni one term MP. Wewe Goliathi, wewe ni one term MP. Wewe Goliathi ni one term MP. Na uachane na mimi. Ukiendelea kunitusi, wewe mzee, wewe nitakuvua nguo. Wewe nitakuweka aibu. Mimi nimekuwa waziri wa usalama wa taifa, najua mambo mengi. Usicheze na mimi, nitakuvua nguo wewe. Wewe Kindiki, nilisikia wewe ukitisha sisi ati natuambia ati tutajua wewe ni mwanaume. Sasa hata kama tunataka kujua wewe ni mwanaume, si utafute sauti ya kututisha.
Hasa wewe unasimama, mimi mtajia mimi nifanya sifa. Si utafuta hata sauti ya kututisha. Sisi watu ya kutishana nao, hapana wewe. Na nandikira Gieteri ni mpumi chekithurano kia Mbeere North kuonania nowe na kathari gate karotere ruregani na thirikari mbere ya kithurano gia 2027. Morgan Mwiti, Weru TV. Musafara ywa kumenyethia mwingi kiguni gia kampuni ya Green Leaf Crop Protection Limited yokinyete ntuku ya ithano ararimi kumantere Chiankobo Mitongo Charia na Kaguma bethirite bena kaitaga keyo kinanira na tangazaji ba Weru TV na Weru FM na nyakuona kanya kuthomithwa konia ndawa cha Green Life ini kuthuranirite ronoro. Imo safara yo kampuni ya kubwethia ndawa na into bingi biorimi Green Leaf Crop Protection Africa bawatanirite na Weru TV na Weru FM betete mbere na ndio ngachioche manena arimi intere mwanya ubatara no bamenyethie iguru ria ndawa icio na mathaga yangi ya urimi na thaituri Weru TV na Weru FM na Green Life Crop Protection Africa rwari musafara yoyo kumete ntuku ya ithano ibakinyete ntere mwanya Chiankobo Mitongo Charia na Kaguma obakimenyethia akari ya maingi okonia ndawa ii arimi na akari nabo bakionania wetekio na ndawa ii na bechokia nkatho manto folia gotora vende toto yes nekora folia ji complete folia ina intobita ntato na nevyo ina nitrogen phosphorus na potassium esho kayongero gitoto manganese boron na zinc onde gora watokora folia re gotora vende toto manto jaku ya kedoje choa yes nekora manto ya kedoje mbio choa manto toruga yani toruga tumembio tumemunduna tujage folia yebo memunduna tujage folia hallelujah bere molemio urore magampepe na munya oh yes ndiendo kwera kindu gya gituchumbura imanginyo ja mpepe ana kira twetaga 4 armyworm Green Life Crop Protection ne kuletete ndawa gwitwa benzrone no tutu kuthondekera ndawa ito escort oh yes ana ndi turaletia ndawa ino maarufu nkorokia escort ndawa gwitwa benzrone ni tu ndawa ijere igakuragira andoti na kuragira makome honde kwera murimi ketho tatumira benzrone yes ugotoma mundune bando ro mundune kuma mundune weja warone na Benzro unda metumira kaenda weje ambe itakogeria rira kore ambere neteria nyani ngwankera ari bakwa bonde batore mabonda weni otedia yi ondo ndingiri gotosimura kawene ishembe tokugira gwatuka ingobyo kampani yo mbeta kuthondeka ndawa injero ira turite terete arimi kwa mianke mingi zaidi lakini thini turogani arimi bale meto muno sana imaginyo mampempe na marindi bangi bagita matanguri sharpcraft maginyo ande goma mutetuni na kampani yo nigete kuruta ndawa enu ewetwa Benzron talamba dawa ikuma kampuni ya Green Life yubenyeleti oguni bonda wai okategera kemure myo mitongo uro kuri mandengo uro kuri mambosho uro kuri maganyandoroko tubareterete ndawa ya kurigeria togosi ya kurigeria manyinyo ya kurigeria nyakajogu ndawa reto bilione kuma Green Life Crop Protection Africa Limited kweroyo tukethera twita nteresha igembe tukambereria mudhara twete kangeta twete lare twete mutwate na break ya mwisho ikethira ire antoye kene ya kiengo Rwareke muremi we ometwe mureka Martin Murethi kuma ntora ya Motonyi bore horodhremete kiuremi bwa kungania imera Uju Martin Murethi kuma Motonyi mairi inyanya bore nyuma yawe kwaga ngugi ya tourism Murethi atonyere kiri urimi na eje nio obichia wa ire anene ndaga ngugi tourism na nio ndathomete ndingi nkagita so I did something else yethro inyai past tourism ira ndagitite na at the same time they in line with what I learned no itura riri yao ira riri gwiturietwa rite na weti na mbere na nuntu Murethi na tongeretie nduki mbithi no bobo ibo mbithite gutongeria ntura eje ichenchirwa rietwa nuntu bangugi iria agwita ndabera kayole riwiri toritibwa
Riu tukari change yetu na turi ngugire tugwitaja kugeta wa ndeta munde na juro ja muntu uri o makuyu kana muntu uri o azola kana muntu uri o strawberry. Amurethire imbi uremaga ndima matunguru thaizi ntonyerete urimi bwa strawberry, ndima broccoli, ndima cauliflower, ndima beetroot na yellow pepper kinyacho ndima. Urimi bwo bweru bwitagwa vertical garden murethi na bwamukirite no indi ababa ingi batamenya kithomo giki. Vertical nontu bwa gintu kia mbere strawberry katunda very delicate na katendete ruko. Rinda gekira kiri vertical garden kethero chichura churi ko no chikethero che in contact na tiri. Kaire kugita mulch kiri vertical garden ni very easy. Ngaridia tu artificial mulch ya kwenya kienjomo na ntunda chako tero chikethero chigechafuka. Another reason ya kwenda vertical space ira nka utilize kanafasi karakario. Anti okuria murithi ntumiri ira wenyo niri kukingugire ugwita batu kira tuko advocate na inye ko add value into bira bio karaje kabite gutumika tukabia add value kethero gege ntu kingi gigutumika taya menya ogeta withiri bie je bigwitithia nare oni mbona tairi thithi mweje nkona munda antu ni Aweru TV murimi uri ome na kome kinywa. Kathoshe mwanya no tuba kwithira witite ambere na kurumira ndeto chietu atonekanya kunogo kanini nduto chokera ni mubunge wa gishiko bunge Kiagembe South John Paul Mwirigioro watanirite wakolo Ndorothi Muthoni narabombete kwithira bayekinya ntere mwanya chia kathetu bakionekana kuringira ndebe thirikari ya Rais William Ruto kwithire kithurwa kibindi kingi Nkuloki John Paul nonekete kwithira kiariria mantu yegie uyukania bwa makurutu ya burithi burabonekete kwithira bukireta ndwaria inyingi nyuma kaitate kuraya ugeta kuraya. Huu ni unga wa extra premium. Huyu wanitafuta sasa. Umetuzoea wewe. Unga gani hiyo vya mtoto? Nilegeshe hela yangu. Wadanganya mtoto ukisha mimi. Ni original. Original kitu gani? Mwangaria. Hii si yenye upikwa inakauka. Na ndio maana nasema premium si premium kama si extra premium. Kweli, extra premium inayokupa extra carbohydrates, extra vitamins na extra energy kuhakikisha kwamba wewe na familia yako mna afya bora. Na ni moja tu, Nice Extra Premium. Tena Nice Extra ngano yenye chapati nyororo na tamu. Adaline Extra Premium. Na pia Nice Pure Pishori kutoka Nice Rice Millers. Mwea. Siri ni Nice. Nice na Nice Extra Premium. Huyu ni Brayo. Hii Brayo anadai tu furaha. Akajiambia hatatulia hadi ipate. Akapiga maraundi hadi siku moja furaha ikapatikana. Tumefungulia value Hickory C upate furaha. This festive season, dial *423# to reconnect and stay connected to GoTV value for only 599 Kenya shillings.
ongera nko rumuri rwimbaimbe. Wero FM 96.4 rumuri rwa Ameru. Umamundune ejawerune. Hamwezeni wait? Bei ya Lea Premium, si complicated. Kupika Lea Premium, si complicated. Unabai, unapika, unashiba. Lea Premium. Lea Premium Flour, nurturing the world. Available in a store near you. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twist of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rainbow Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Kakwata ogeni orengeto echokera mubunge we Gembe South John Paul Mwirigina watanirete na wakolo twandorothi muthoni arabakinyete ntereche akathetu kuongela sumbe kierwimbo rwa tuta mbawete baiwatambaru Rais Ruto nontu ibaiche bakitha matundo kulokira Profesa Kithure Kindiki kwithira area kwina unene. John Paul nachokete aririo yukania bwa makurutu ya burithi ntubura buretete muthutira yo munene nteru ya buratuta riru mwandiki wetu Andeto Marion Karugi. Kariba Kithetu wa dini ya Mau agiciokia ubunge kia Gembe South ni baukarina kanyake ya kuatanira na tongeria mwanya baraba ukinyete kwaranira na bo batongeretwe ni mubunge wa John Paul Mwirigi, mubunge wa Korotwa Dorothy Muthoni na Gideon Kimathi urani director wa protocol bisini ya munini wa Rais Profesa Kithure Kindiki. Ni baurite akari kuyeka thirikari bakiwatoka bama thirikari ne indi tumikio kia kulika thirikari ne ni ukuthira mero witi na mbere. Profesa Kithure Kindiki Minister for Interior ilo naone sub-county ile naona division ile na bayo imetereta another sub-county within Gembe South constituency. Nekie tumi oitu teke watana na muntu wetwa Gachagua na ike tumi da mwingire ana bila nina another deputy president ora umbikiria ora ntako wena mandu tuma kwenda tukiriria utokuka tokale thirikari ne ronto tore ajinga isasawa ugatoka tokale thirikari ne William Samoei Ruto ora tokale thirikari no kianja aya William Ruto mwewe akaratewe na mpango tukio kajenga kuona tutende kama kwa mkajo kama mwanchi tukuganjo kwa akara thirikari kedere barabara cherami abu kedere doko abu kedere location je to erwa ikabibio de bikone kadrikale ko mura bugu ayo na ruto dai umene bote kwa kabu tuka buta tukwelemo no tonai muntu rore akwina ngorure mbori elibwe ukedera kurwe weta no le akwina ngorure na mubira rore aje na ni mubira juri ukaringira ore akwina ngorwa ingirie kana weto chorore omenye kieni chorore akwina ngorwa akina ingiria norore ngorune ya Kenya ni William Ruto bena Profesa Kithure Kindiki na mubatewe mubira bayingirie
gutaririo njukania boborithi burabo ariko kiumia kithiru mubunge John Paul na ureti aceri kureka mutuo uyo unkumama bisana beta kenda na boba yukwa na ati ni babati kumenya kinyabati unkumanite no mwankana bajukue na kuku inaitumikia kuonania ujukania bwa uma na weru ana bawita arora kubwira recruitment ya beta ya utomba kwenda ngi control no to bawo kwa chiani ibabu de kwenda hadi program ile transparent no to pate ka mwana kama chai atika mwana ogea arora recruitment na beta hadi recruitment ile transparent na ekwidikira na hiyo mno no to bawo tu kwenda twanya tu lakini tugenda twanya tu still no bawo tu kwenda kwenda to yukumana ikenda mwana wojo aba kwa kode mundo wa arora hukumana le ingi twanya to kwenda kukoyo kwa hiyo sisi ina mantonde ya karika na wembe de ngiri ngiro report mapema ode mundo kwa ne after said land to kuiga to kuinya process yonde kodira ebiro na ajire ko complain lakini dama de ya karika ode mundo wa yeye ya ambira kiripotera Weru TV kumembe Bitawa Marion Karugi wa Naftali. Kamiti hiyo tumiribwa mbeta tia mwingi ndeni ya Senate ni uretie mbungi ya kaunti ya Tharaka Nithi retongiretwe ni Speaker John Babu okaranthi no obisi ya Gavana Muthomi Njuki betikanirie buraba kariwera ndori ya milioni 143 rirarithirite rikiongeleka kwa miaka mingi endurutiriro Gavana bakinyelia boni milioni 15 akiba kurandurwa ni mbunge wa Anthony Kathinya ena chionkoloki. Akere bali mbele ya kamiti ya gusonkono tumiribwa kigina kiri thirikari ja county ya CPAC county assembly ya Tharaka Nithi tongeretwe ni Speaker John Babu ni eleithite ati mpakomre thirikari ya county ya Tharaka Nithi tongeretwe ni Gavana Muthomi Njuki ina mungano wa milioni 143 ile tinenkanirite kile assembly ino na ile jithirite kiongeleka kilime yake etukite akigina kolega kuliwa kwa mbesa ino gugitumaga assembly ino kwaga kulia mbesa kire antu bamwe balaba rutere wila assembly ino. There's a total of 143,386,603, which was actually in the budget of the county assembly, the incurred expenditure, but the money was not forthcoming because it was not received from the executive. As much as Chairman, you are telling us about, you told us about the autonomy bill, you remember that there's a clause there that was added that the county assembly will receive monies on or before the 15th of every month, but the monies have to be allocated and deposited to the accounts of the county assembly by the executive. So I think that clause also watered down the issue of the autonomy. That's why we find ourselves in a very difficult situation whereby we have not received the money, but we have incurred the expenditure in those financial years. Then the pending bills now continue accruing because we are continuing even today, Chairman, not to receive monies as per our budget from the executive. Aidha kulingana na mutari munene wa mathabu thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi ni elithite ati mbesa ile tinenkanirite kira assembly ino ni milioni 15 aki. We are seeing a very big problem here because these pending bills, I don't know whether they will ever be settled. When you looked at the financial records for the county executive of Tharaka Nithi, Chair, they only owe the county assembly of Tharaka Nithi an amount of around 15 million. So you are wondering where they are going to get the variance from. Akiale speaker wa county assembly ni ya Tharaka Nithi John Babu ni erithite ati nontu bomu gwitie thirikari ni ya county mbesa ile italewa miaka ya ukabere. Chairman, you know, it's a very thorny issue when you engage the executive on the previous years, which money was not limited to the county assembly, but Chairman, you can guide us on how best to handle that issue. Maseneta leo bakiendekithia county assembly ni ya Tharaka Nithi kuthithia walanini na thirikari ni ya county kende gwitikaniria mbesa ile batele kulewa na ikalewa atia. We need to see you engaging with the issue. Just originate correspondence, say this is what the Senate has advised, so that we put everything on record. Even your successors, when they come, they will say, this is the progress that had been made in this particular issue. Let them tell you that they are not going to give you that money. Don't just assume that it is difficult or it is going to be difficult. Because if you have the documentation and you put your case forward, let's see what response will come from them. Kuma mji munene wa Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathinya.
Alimu ba JSS barutete imankania kulwa kithomo ethira thirikari eteandika alimu ngiri 20 barabara rikanya na interns ibameneretie uge bwa Rais Ruto bwa kuwa gutena mbecha chio bandika ya bratotariri mwandiki wetu Andeto Martin Mogambi. Rimo banjunia bara batari bakwandikwa ithirikari banenkanirite mwanka Dicemba atari kiemwe thirikari etie kwa bandika permanenti kana kwaragania kithomo Kenya ngima kuma ntugo enu. That if a teacher has a TSC number, he is not supposed to work as an intern. Yes. He is not supposed to work as an intern. Yes. An intern is a member who is undergoing teaching practice. Yes. These teachers are experienced and therefore they are supposed to be confirmed like yesterday. Yes. Mwalimu power. Mwalimu viva. Viva. The international laws give that as it is, we should not go for internship for more than 6 months. So we are saying that internship is illegal and we no longer want internship in this country. Mogus power. Mogus power. Vare kanete taunia chuka aba riuga imogaro na watho ko thomithia batari bandike permanenti thirikari ko ringana na watho bwa ruti wira ndeni ya nthiguru ya Kenya. We are not going to allow you to engage other teachers on internship before confirming these teachers. Yes. So the exercise you are putting from December to verify documents, we are going to storm all the sub-county offices to ensure that exercise does not take place. Yes. Second to that, the program you have for retooling senior secondary school teachers, we are going to boycott that exercise also. Wapate hata pesa ya kununua pampers. Today mwalimu ndiye anakopa. We are not going to agree with you and we are going to tell you. We are going to ensure there will be no learning in the whole country, and we are going to ensure, even as that we are there, kama the JS teachers, we are going to stand in solidarity. Yes. We are not going to teach, and even if it calls us to have a go slow in those classes, we are going to have it because our colleagues are crying. Mo thieiba meneretie mo tongorua mugongo ndagitari William Ruto na thirikari yake nyuma ya kuga gutire na mbeca cia kubandika ba kiuga gati mbeca thirikari kwaga nontu irio go mbeca iri gutinda guturwa gontu kura kuri na ithurano binini. Na hii maneno tunaambiwa ya kwamba hakuna pesa ya kuajiri walimu, tunasema pesa iko mingi sana. Tumeona hiyo pesa ikimwagwa katika siasa kupigia vibaraka wa serikali kampeni. Tumeona pesa ikimwagwa kwote kwa jina ya empowerment, and this is the money that should be channeled to education to offer the Kenyan child quality education. They are saying there is no money to confirm our fellow teachers in the internship, while actually they are carrying on an illegality, and we can see that there is a lot of money that the government is setting apart for politics. Right now there is a lot of money that is being poured with our Mudende and the likes of nonsense in the politics. We require money to employ the JSS teachers. Mwalimu asidharauliwe power. Mwalimu asidharauliwe 17K tawe. Keri potrandeto chiawero kuma gicigo mbunge gechuke gamba ng'ombe mbitagwa Martin Mogambi. Etithia babikibiku kuma thiro gaiti bakuthetani kwaragana kwa kariaba kiwa ibethirete bakinyirwa bikibiki chio eduoteta lebona rwangiro kariaba kiyo kia iboretie rwangiro weka misako ya kuwata mitego ya mbaba na kethira tu bakethira bakio gesheria njerene chio. Dennis Mugendi atumenyethie chio. Ni ugwabo kujirwa creative bonda bonda ntule ni athiruga iti gicone kyo bunge kia Igembe South na kune kumani na makarika ja wamba bonda bonda na badiuga utitaga ari kujukwa ne thirikari itwonete thina muno na okulugira security tuthina security kwana ya mweri muthiru turaije bigibigi nyinge muno na nyabange bakioro aba mwankoko kinya thago mnejele athiru te abita bigibigi otege kuma athiru ina makarere na kabita mawa nontu no kirotekwa anto betekwa bindoki bange bakingera wa ene ya yomi biele bithiri kwe bigibigire igira onea ejirona muthako gwati wenyate mwa athemonjara na yengi none ireigire nje ogiomi geke athirire manto ya kya kubuetheka kinya kwetweka kwe manto ya buetheka winya kwetweka kwe amba bara uborisi batetora
kurairwo wawe uko tuika polisi eyo tutatisa thaira manto yathirire kipindi githirire yani nyamo amba bakeya kwa tuika barijira wau akuako polisi bara batetura bari athira kuthukia mantu bonda imwe kinyanise marandru ne womba gwethira woyete bigibigi eloni bigibigi eloni wethera woyete nure amana tano ntuko wethera woyete witethire na kwe wethera andiki muntu athane tu bigibigi rande kwa itethetie bigibigi ra yomba kuyo na tieku na loni etenda kumethi weyiro bigibigi ugabwe bigibigi ra ringi ba usogithine ne uthime imunda yogendwa anarambe bwethwe ore bigibigi itha yijirwe bigibigi bamo bomba gwethira gwetweka no kobete nara bangi bomba gwethira kawandiki nende thaira ukwethira wandiki omba gwethira nuyiro bigibigi mwene atuera kayukia wiyiro bigibigi neo wika ndene no kaumira ndene kwa kipindi kira ya mno manto yake ya kuthiata wa kumenya kaka waiyirwe bangi nabo omba gwethira yonto ya thai komba gwethira muntu gwetweka no kare bigibigi kwa tweka ende no injare gaito kenda bigibigi yathiatea bangi nabo ko omba otweka ende ubathania karo safi kwa tweka uko kathani bigibigi karo safi o save mwiri weta ke mone nara mone wa mwira bigibigi netere kwa tweka ka akora na te oteori kwa tweka ende wana imwire ko twekere no save mwiri waku ko tweke wewe sawa mone akawa we koso kobwetheria manto yange bubarira thirikari nejukirie tagaria nteto iji mbere ya marwa jarura muta bajukia watho njarene ciao kankwenda kwira OCS na DCC na ospindi mawa ito ma tongelo security ari ventu kwengi ndona mbai kwe babati nau nenyana tweri gofuatiliwa boya baba kutango iyo abalivu baba bato na bundo kisionde sibatikane Dennis Mugendi Weru TV tureni athiruga iti Yembe South County ya Meru Tugeta ntere ingini ati akari ba kiendero hibekete gikaro kuonia thirikari bureba tere utegero tungata bowe yandibwa ibande jamuyayara yaumirete kiwonania boni ati antu babaingi batetinda naira kwira kibande kiengerera kiembere kiaura iborete thirikari otiro tembecha ikurewa ni Mukenya kienda kwewa kibande muthurumurio kiena ndeto inkuluki wakagitaka kaingi kwithwa kwina umo muno kagita kara mtu arata kibande kiawe kana kinya miaka guchwa kibande giki gwita mwanka ntu aria akwandikithwa ibande bibi nikenda guchwa kibande giki untu bubu mubonekene mbere na arua kagita kara mabisa bakwandikithwa ibande bakinyite thokone kenderu tukona kwina ntu abainga baratwire mashinani na aja kinya ntu bakuru batena ibande na kinyana barabathiritie skuru ba bainge batena ibande na ntu kwa narua bakomba gutetheka nuntu ba mantu yaje kenderu ntu kwije narua oi tukugwa ibwega kire thirikari kire railways na inya kire ofisi ya registration nuntu bwa kuturetera ibande akwena watu entu kwa narua na kwa rioma ngona urandera erigirite na research randa athithetie ni ra research ema ekona ni ati thirikari tu rire ethithia mass registration ibande mbuga miaka 13 kou ija kuona ni aja ketha itu na ground ye yonde matura jetu bado tu no patubone muno no patuba kwenda anto baregister ibande thirikari ne juki exercise very serious na kinya bara batere ibande na boiba bangi muno kuringana bo baugite kwitete kwina thina muno gukinyo bici ibande reci gataria na matura jao untu bubu nyabu kioneka kirari baria bakwewa na batina ibande nondi bakutha bena thina egutonyithwa ke mutaratara josha ana betu batirari na ibande na naru abakujukia ibande turari tukuthangika bagitagia bakinama bagita guswa aciari bamwe tukethwa twitena inya mbeca cia kubanenkera beta na ngarama na ara beta ibaretagwa kwibio baretagwa na muntu akethwa inya atinabio ki grassroots level ara itherwa tha imwe challenge nene muno kibatuta Gen Z kumba gwitogira ibande only headquarters ara inenka Nairobi
mugutano no tomanto jonde otejomba kuthithia ntego nejo tena kibandi kethera imundo akogora kethera ikuringa kura kethera ikwande kwa ngugene manto jonde yenda kibandi no tonto kijabo mote rugora nya account otena kibandi o manto ya jonde yabati kwethera yake ya machinani ntuko sionde kirianto kenda mtu onde mukaji onyaki west mukaji o Kenya mukaji o Mero ona aria mtu aria kethera akiona services kenda omba kwethera akiomba komiti mahitaji ya maisha yawe. SHA ina challenge nene muno tuntuga ta hospitali zetu tha ici public hospitals ke arebe tu barapa kumba gwita kuthani hospitali na aria bomba tu kutha bena kibandi na ukeya kutha tena kibandi utumba kuregister ke SHA kwau ukeya kutha tena register ke SHA ikuonania basic number 1 ithiro na kibandi tonto kibandi kyo kurugura miriga yonthe bora kiwe mukenya Muthuri Murioki Waru TV mutejo Kangangi. Rais Ruto na kiete gikaro na rais wa kanji ya Ntheoro chia Ngeretha Antonio Costa kiekio mano kio wa Ntheorone ya Angola kaiteni wakauno minister wa kithomo Julius Ogamba twarine thirete ya kiruri ya kio mano ya kithomo Nairobi. Raymond Mwenda atumenyethie Chionkuluki. Waziri wa kithomo Julius Ogamba ruarena aruguriti kigomano kia bitano kia International Conference on Safe School Declaration hoteli nene ya Safari Park Nairobi. Kigomano kirungurwa moroto ya Safe Education for All kiretete amwe minister aringwa miriba cukuru Africa Union na United Nations. Akiari Ogamba nabawete ogeni arungamiri kuma ntheguru cionthe aria awetete kigomano kiu kia mwanya utetheria arimu na aritwa kumania na ugwati bwa ndwa na wagagia bwa ukaria. Excellency, ladies and gentlemen, we are aware that across Africa and the world, too many children walk long distances through areas affected by insecurity. Too many teachers work in hardship conditions, and too many schools remain vulnerable to disruption. Ogamba nacokerete Kenya nkatho nonto boko watarena na acoreba kuma nthiguru ingi ya Norway, Argentina, Spain, Nigeria na nthiguru ingi nyingi. Allow me, Your Excellency, at this juncture to express sincere appreciation to our international co-hosts and partners, Norway, Argentina, Spain, Nigeria, the African Union, UNICEF, UNESCO, the Global Coalition to Protect Education from Attack, civil society organizations, and youth champions for their continued leadership and technical support in this area. Rais wa Kenya Daktari William Ruto na atirimanite na rais wa European Union Council Antonio Costa kire kigomano kia mwanja kia Africa na Europe Union Summit ndene ya nthiguru ya Angola. Hello, how are you? All right, fine. We've tried to do this so many times. Yes. Now it's happened finally. Finally. Okay. Yes, this is the Principal Secretary for Foreign Affairs. Nice to meet you. My ambassador here. Nice to meet you, Madam Ambassador. And good man there. Akiariria kigomano kiu kia mugwanja kia Africa Union na European Union, Rais Ruto naugite Africa ibangite kuritaniria ngui na nthiguru cia Europe. The question before us is not whether we will work together. The question is whether we will have the courage to do so as equals. Africa is ready. The question is whether we are ready together. Rais Ruto naugite ikobati kwithirwa kuri no chenjano ko kiama kia ukaria kia United Nation Council kuthia terura nthiguru ikari ntuku cia narua. We must reform the United Nations Security Council to reflect the world as it is today, not as it was in 1945. We must stand shoulder to shoulder for a rules-based international order that treats every nation with dignity. Rais Ruto naugite otemo yuthi akulukira andu anda na Maria nontu nendete atari ende ni twanya baswa na ibabati kuikirwa inya. Our youth are crossing deserts and seas not because they love danger, but because they seek opportunity. The challenge is not migration itself, it is despair. Let us create legal pathways for skilled and unskilled labor alike. Let us recognize qualifications across borders, establish circular migration frameworks, and protect the rights of migrants wherever they go. Rais Ruto akiare kigomano kiu na aciurite nthiguru kuwatanira na guciuria nthiguru cia Europe ku ya Africa nikenda waka iwanda. We welcome European investments that add value on African soil, that build industries,
not dependencies. Let us move away from the extractive engagement and exploitative engagements to productive partnerships, from exporting raw materials to exporting innovation and products. I thank you for your attention. Raymond Mwenda, Teto cia Weru. Katho cia mwanya muno kiwe Raymond na kiwe Mutegeri kona kanyaga kwatana bado kindeto cietu centukierwa aringa kwendera kaitakia no tukubupwe on betwa wini wa Kinyeru na mwonanilio etu mathithio tukubwerwa rio Kari Purity Richard. Ni Weru TV. Bauga siasa itu choreka no dhubo gutura. Wewe nakuambia kwamba tumefika hapa, chuma chako kiko motoni. Mtakubali kanisa auziwe uoga? Watu ya Mbere, hii uchaguzi ni ya kutafuta heshima ya watu ya Mbere. Na nikyo nandi Mbere North kuri na nkindano ya siasa bare au kabere bari bamurujumwe no nandi o mtu arikubiria kwawe na bakigiranaga migambo. Na nataka nikuhakikishie full support. I will support you as the Deputy President of Kenya. You will have the support of the President. You will have the support of all of us because we understand. Neto kwenda Tony Andwaya atetekwate Mombere ateagora wanambia hii si kupangwa. Ni kweli si kweli? Kiri kithurano kinini kia Mbere North kirana ndikiro rita bonene Weru TV ikinyukite naona murumojo munene gukuretera makarika za kithurano giki turi mustari ne Jombere ajate chunki kana za taurwa. Tukipima na darubini ule mtu ambaye atatutetea vilivyo ni mheshimiwa Leonard wa Muthende. Kweli si kweli? Nitakaa hapa mpaka Karis atagaswe kama mjumbe wa Mbere North. Watania na andiki beto bante torita mwaniki wa mushiri na mutugi kare baye kuretera makarika jana kampeni cha kithurano imoko Mbere North. Chionera aja kwa Weru TV kuambiria Jumatatu tariki 24. Sherehe mnataka tufanye tariki ngapi? 28. Nkindano ya Mbere North neja kwa Weru TV yake netwe Romore Ro Amero. The Christmas fever is real, and the only cure is a massive dose of laughter. The new Balea Millers, in conjunction with Mary Shaw School Isinya, proudly presents Churchill Live in Meru. Get your Christmas fever dose as the king of comedy himself, Dan Dambuki, aka Churchill, leads an all-star comedy night. In attendance will be the hilarious MC Jesse. Rastaman kuanta ya kuoma ya kuna kuoma. The witty teacher Wanjiku. Baada ya siku mbili, mzee wangu ananiambia nataka kurudi kinyozi. Jasper Morome. Nani akona mtu wake atumia nisaidie naye. And MC Tricky. Alafu uko na kitambi kwani umekula umwa? We are taking over Greenwood City Mall on December 6th from 6 p.m. We laugh for a great cause and then we dance till a morning light. Get ready to move with MC Mitch. Nasizu Morome. J Soul. Nati Mwalimu. And DJ Skyzen, among others. Weru TV and Weru FM will be there too. Don't miss out. Spaces are limited. Book your tickets early. Dial *672 *22# today. The Christmas fever dose. Hapa Greenwood City Mall. Kutane. Check it. Natujibambe. Moremi na Mokario Meru. Green Life wetegere.
Weru TV na Weru FM tugwatanirite na Green Life Crop Protection Africa Limited. Green Life Crop Protection Africa Limited tukureterete musafara utarara kuona Juma eje tariki 41 musafara juju dukambiria ruire twita makutano na koromone na turikirie giaki anjwa mosi tariki 42 ne ukeje mukario buri dukambiria kibirixia twite kisima ngusishi timau na turikirie kadarikana nyuki tuko ya kime tariki 43 tukambiria kidaku twite kadari gitongo mikombone kionyo kinoro na turikirie ndarene nayo Jumatatu ya tariki 44 tukambiriria koromone wena medimangiri mbeo kagaene na tuingire ntuko murika Jumaine tariki 45 tukambiriria nkobo twena memetungu charia na turikirie kagoma Jumatano tariki 46 tukambiriria mudhara twena mekangeta lare mutwati na turikirie kiengo shumerie watre matalo joremi na wishinde ye wankabo ugakurukirwa ugashigwa na aturi edi tego kurukira Green Life Crop Protection Africa Limited. Your growth our growth. Gicigo bunge kia Bure ni kimwe gia icigo bire inene ndene ya kaunti ya Meru na kina antu kuma kona cionthe cia Kenya. Thina ino muntu akurira thina antu baba baitaga ngugi amwe na gukarania jatori na bendene wandine chetimau na kibirichia kwina icagi bitwekete nja kiri baingi indi amona bu antu baba bakurukagira inyamara na thine nyingi guchwira nja ciao gia kuria na kinya akuirekira yana bwajo ikaringa campaign ne kwenda kubaba aruga ne kwenda kudithia Thineje twekete ntabarako buru mwankaba muinya bationa gwa kunogokia endo bao batutiga atupromise tu tukae wataito na kinyana ndino tira wau kenda kurikithia rugono ruru gwatanira na mwandiki wetu wa Nteto Gaki Mutegi kuma Bure ntetone cia Weru FM na Weru TV kiri rugono ro mwanya icagi bia Bure. Ni Weru TV. Baba wetu uria uriguru ritu ria kuria thurwe unene bwaku broeja wendi bwaku brothitha gwa nthiguru ota uria buthitha gwa iguru twena ruebe kurebia gutungana turekere meje yetu ota uria turekagira baria batuyagia ugatuikia magerione ende tuonoke kuma kiri uria mui ni kwithirwo nene inya na ukumio ni biaku Kenya na Kenya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Naitwa Reverend Ireli Amos Muriuki. Nashukuru Bwana kwa sababu ya kuokolewa na Kristo na Bwana kunitenganisha na dhambi, na kwa hivyo nimehesabika haki kuwa mwana katika ufalme wake, na ndio sababu siku ya leo niko hapa katika mtandao huu ambao ni mtandao wa Weru, nikaweze kunena kuhusu neema ambayo Bwana amepatiana ndani ya moyo wangu. Kumbe tagwa Ireli na ntomageria kura gwetagwa Kauthene antula itagwa Chogo ni tura yakanite na Kirimene kana tura yakanite na guntu gwetagwa Munitho ne kundutagira mwathani nguge na kanisa itagwa Jesus Reconciliation Ministries kure antura ya Kauthene. Kwa hivyo ningelipenda tuombe ili tukaweze kuanzia ibahanda yetu, na ninajua ya kwamba tukaradhimwa na Ngai agatubwithia mantu jamega na mantu jamanene. Baba ibwega ni tonto bwari tore aku muthajwa narua
itonto bwa manto ja mega ja manene utobwitheretie dene ya utoro bwa narua ugatunenkera baba kanya ga kwigwa ruteto rwaku ugatunenkera baba kanya Jehova ga gutura dene ya kigo giaku ni gya Kenya na Kenya itonto toraga Kenya na Kenya baba ingo gokira narua baba ndarombera muthikiriria uria athikiritie narua heje ruteto rwaku dene baba ya mutandao ojo wa weru baba tu rugora nkoro yawe rugora metho jawe jankoro rugora mathugani jawe agatweke wa gukwigua na kuthingata ruteto rwaku na nikenda mutura moyo agatweka wa gutura Kenya na Kenya kanteje nani gutumika tagento baba ya gutumika ni tonto bwa ujumbe bwaku ndene baba ya mudhaji wa narua na ni tonto bwa Kristo Jesu ndaromba na ndasokia nkatho amen. Okaire betagwa Reverend Ireli Amos na Kristo nionoketie nkoro yakwa kwanda kinga nini inkwenda twaria iguru ya topic igwetwa overcoming the fear in our life kana yani kuomba gusinda kirundu kia ugua dene ya utoro bwetu ndenda kuga kagita karia kainge muno nikagita karia ndene ya utoro bwetu yani tore magwa kana tukare mwani manto itonto bwa gukora twina the fear kana ni tonto bwa gukora twina ugua na muthenya jwa narua mwathani antumete na message ya mtu agukorwa akiujaga ugua ndene ya nkoro yawe na ntikomea ni gento kiriko gitumite ugakorwa akiuja ugua ndene ya nkoro yaku ukegwa no gukira ukegwa uteta na mbere ukegwa ndene ya utoro bwako tumbana